Salani, Molen Batana Bam Mela Barabaka. Hey,
Hey, e khwana entle, khwana ye. Ai. Bana khwana ye. Mo. Oh! Karang gaire za. Karang gaire za gire. Ai well. Karang gaire za. Karang gaire za. Kalo na libili na. Karang gaire za. Kalo na libili na la uketela. Hey, banna re a risk out. Hey guys, le sharp man. Max sharp is fapa. Hopefully right. Can need one of us. Guys, for to bua tlene. Kopali tukse to request a fandaga because ke na le question. Fandaga ke na le question. O tla kwa to bua ka fandaga. Di tlo njwetsa hore lona le banna ba ba lona le basadi ba ba lona le bua fihlela kae ka sex ka Mdavazo le bua ho fihlela leveleng efe nanko ke yona potso ka bosimbona le bua ho fihlela leveleng efe ka tlong ya lona ka Mdavazo le bua leveleng fihlela leveleng efe se le requesta no mbeleke 1000 mbeleke le bua ho fihlela leveleng efe ene ke tlo le jwetsa wa ke le botsa potso le bua ho fihlela leveleng efe bana ba ka le a dipa kapa le bua ho fihlela ho finyane fela mo kapa le kenella deep ba nyetsweng le ba ka ra di relationship le ba leng gale ba nyetswe ha o no nyetswe get la shibuthatile ha o no nyetswe ne le bua ho fihlela leveleng efe le motho wa hao ke le zo thetha ngale ba tla re tlo bua ka eo la nkutlwa bana ba ka a re bueng ka yona la nkutlwa ne bana ba ka tlo bua ka Mdavazo hle le ba lele ke bana ba o etsa la njela ka dipenti a sa bona ha le kana bona comment reng o etsa la ka dipenti le mo botse phopholetsa penti ya hore e teng ha e ba entse le teng tswa dipenting tsa rona le mo botse nna tumti ngana o butsa thi jwale o etsa la ka dipenti hlo le be sentse le re phopholetsa penti ya hao ha e ka ba penti ya hao e teng e phopholetse di bonong tsa hao le dikuku le diponaning tsa hao ha e ka ba penti ntse le teng di bonong tsa hao e phopholetse tsa kapa ba thom di Sesotho le sona ditone once mbe ke ditone le ba jwetse re ba phopholetse ditone tsa bona ha penti tsa bona ntse di le teng ho bona ba tloelletse naheng ba di tloelle ba jwetse hore se ke tshelo nna Zenzile Andries November le bua ho fihlella kae le di partnera tsa lona ba tla tlo bua ka ntho tsa tsena ena ke betle ke tlo le thusa bokotsi ba ho se bua ho fihlella deep a ke betle ke bele ke le fe di strategy tsa hore ntho tsena tsa bo Mdavazo le di bua jwang ka ramana because tsona e hle tlhoka di bua hai zona sifuna ukuthethwa ziyathethwa yo le skela tlo dula ka ramalapa lona le sa bua ka Mdavazo nna hlola ke dula le banna hleng ye banna ba re a bua a matota se a thetha o banna re a bua hle re be re bua ka hore tshetse ngwanano o etsa eng o etsa eng e nna ke a tseba le a bua mare ntse na entle ne gore banna ba lona ke sho bang khalla hore mo ba leng teng banna ba lona ba nsheba bang khalla gore monna o honi mo leng teng ha nsheba tje monna o ha nsheba tje o gadile wala mo shebe ka pele ha o ka molentse tje o tsebo nkgalletse ana ba nkgalletse hle yo ka linkela banna hle le re tanki nka linkela banna nyana bana ba hona jwale le bonkgono pela bona a gore ke kenke ba tshwantse ba requesta ba tseba le bua ho fihlella kae lona hello ladies and gentlemen hi guys hello guys lekker vrydag
le ke re fela guys le bua o fihlella kae vandag ke na shoe telele ne a ke na shoe telele vandag hi mapuntsu hi mapuntsu nala tele ka morato wa ka ke motlele banna ba lona monna ha o ke gola pela ha o ka pamara ka rauna yona voice ya mplela rauna letho ha o buima ka jwa How can you di-plush? Yo. Ere ke di rata. o rata So ke ya di-plush kara. Atsa motho wa transformer. Phela o motle ro shebile kore o change pela rona. Yeah. ma baby mplele wena mplele o nyetswe Akanyala hle moruti wa ka. ka voice e tšha batho lona mara le jang le bane king o tla loka Watsa santane ke tsamaile. Santane watsa sira se transformile pela rona ro shebile. Ere ka pele. Santane re tsamaile hle. ntse le tšhamile Ere o mong a bue nna santane ke tsamaile. ko tšhame haholo Ene bona. I'm sure unkile 3 minutes before change, before Kenya blue. Dr. November, yes my baby you are a relevant pastor. You are a relevant pastor. amara You are a relevant pastor. That's the first thing I remember what's a TikTok. I can't watch TikTok. What's I said this guy over the work and to it along no. Killing the work of Mosh. Ona mo shekere ke ngona le rona ba tla motho o buang ka rona wow irrelevant. Like I remember, but the only sad part when it comes to me, you remind me of my father and he's late. And always I go share with this thing or kapakinta to akabatum. Like this hunger. No, but you are a relevant pastor. Don't lose that. tell me you are also a pastor ne No, never. You're carrying a name. oh but when are you a motivational speaker Yes, that I do. oh wow That I do. Mentoring and coaching. wow So, okay, tonight I'm jealous. You managed with the chicks in 3 minutes. Go shebile and okay, that one I'm jealous. That one I'm jealous. When I got the chicks, I'm jealous. When I can rata and you didn't say in 3 minutes. And I can't remember like anyone I can tell you look. Papa masitate re tla bua guys ke mang ka odimo ke mang ke bohle wena o mang nna ke bone na phone mabitso a lona hle ke mang mama nthuseng ke ba ka nthusang ba lahle mona wena mosadi tuwe ke mang ha ise modimo number 2 tloa ho wena Oh, pizza ki Martina. Yela Dr. November. so ke mathe yes girl how are you my baby Ke hantle doctor ke hantle. le bua o fihlella kae le monna wa hao kapa le boyfriend ya hao ha ka mtafatsa ha re tla tabeng ya mtafatsa le bua o fihlella kae Nna ke ratadi. modimo wa Israel
ha o no ratana ne le bua o fihlela kae Ai, ho sena mohlang re buang ka yona. Shoo. Guys, is that possible? A gore ke go fete ke mang ka odima hao ke mang ka odima hao Ha ke bona. Baba umdala sanibona. sawubona baba Uyaphila. siyaphila mntakwethu right wena Hayi kuyaphileka. nikhuluma ufike laphi nenkosikazi okanye ne-girlfriend yakho Yebo network yakho. uyangizwa ndoda enkulu Wethu mina into engifuna ukuyiqala ngiyenze ukuthi ngifuna ukuqala ngidemote a prophet and a pastor and a doctor and everything. Ngifuna ube umjita. Ngikhulume nawe njengomjita. Ngifuna iBraham manje. I'll trust you. NjengeBraham. I'm your bra ngibra yakho manje ngiphumile kwezo office ezithu I'm out of those office ngibra yakho Phumile. You know, I don't know, but I think today I should confess this. Okay. I normally I used to come to your lives, Stalker and then and there. If I can remind you a bit, I'm that guy that once came to your church. I was from Joburg. I was wearing a black suit. And you came, watching the man, and I gave whatever I had that day. Okay. Yeah. So, yeah, the reason why I was continuously coming to your church it is because I'm seeing someone. I'm not gonna disclose the name. Yeah, but now my concern is one. What's manje? She's my girlfriend. She's a wife to be, and she's breathing you instead of breathing me. I'm concerned. And when we speak a lot of sex, I was at first I'm this kind of the person. At first I was not even comfortable to talk about sex. And mind you, I'm a pastor, and I think something that you know, I'm a pastor. I'm pastoring a church, and we have to come. You have to come home and find a daughter and no friend who's coming sex. So it's coming sex and leave. I was so uncomfortable until she said to me, "You know what? You can't be so stereotyped, man. You are a great guy, Ukraine. What's your story?" So from that day, I'm counting like 5 years now. I'm counting like 5 years. From that day, my perspective changed. Wow. My perspective changed. And we speak a lot of sex. And recently she was complaining that, when you don't put your mouth in there and I was joking, understand? I was joking, and she got feelings. She got feelings, and we started fighting right there. Yeah, you hating me, and you understand all those things. I'm like, man, allow me to digest these things. Let me go bit by bit. Don't put it hard. Don't force it hard. I am Fundis. I guys, you gotta give me a little. Don't trust me. As I said to you,
Don't come to me as in an office. Come to me prior me, because I know I'm not gonna be comfortable. I'm not gonna be comfortable. I'm one person who's sensitive. I'm so sensitive. Manje uthi hayi baby marwena awubeka umlomo pha uthi hayi ngumlomo ncebe. You're making a joke out of that. It was so serious. Like, I had to apologize. I had to come back and apologize. Like, no, you know what? I'm willing to do this. But honestly speaking, I'm gonna be honest with you. Wow. Your teachings, if I can take one child from my church, placing their own dollar who's ready to get married, and take one daughter from your church, and we both ask them about after we have gotten married, you only find out 99% of your kids they have matured in this thing of marriage, more especially sexuality and transmission, everything. Wow. Our child, the only you know about we are going to get married, they are already parting lot, but we don't talk much deep about those things. Wow. So since I started these things, I'm like, no man, I'm getting courage. I'm becoming that strong guy to verbalize these things. Because it's not easy. Mind you, you know one thing that inspires me and encourages me. It is because this moment you are that single pastor and you have said it loud and clear that you are still searching. And I'm also in this stage. It was not easy for me to speak about sex while I'm singing. So it's it's now easier that I'm seeing someone in this certain guy church who speaks about this, where I'm getting encouraged, I'm getting experience. So it's easy for me not even to verbalize it. Man, fluently, I can sing on my size. Genesis 5:17. Last minute 7. So being a man, like honestly speaking, be a man and be a pastor, you need to be a wide, broad-minded person. I've learned this from last year. I was at your church last year and you could not see me because I always hide myself. I'm not sure. I sit on the back and I hide. After when you say amen, I go. Go back to church. Wow. Because I don't want to be in that list of looking at you preaching and looking at you in TikTok. It's kind of challenging. This is a guy who par 5. We are not par 5. Yeah, par 5. Wow. Thank you so much, Mgamwam. Wow. No, thank you so much. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you so much, my friend. Thank you so much. Wow. I appreciate it. Wow. Guys, I ngenikhipha nizawuphinda nibuye. Guys, libua ho fihlella. Utlo ntate Moruti o reng? The man of God Uriena kannete rena sena dikatse tsa o bua ka Mdavaso, and right now o processing ya o nyala, and ka bomadimabe o nyala from my church. A gutli ka re ke mogwanyana motho wena wa kerekeng yaka, e ka re bone motho kerekeng yaka, so e ka re ke mogwanyana in my church. So mogwenye a re but motho ke yona, please stand up, please, I want to see something. Hey ngwanaka, ntho ena e batlo bona fela yona, e batlo bona fela. Batho ba tlo bona ntho tsa batho tse. Gwenye a re yana na tshaba o bua ka Mdavaso, o na le sensitive. A re ha qetile mogwenya ba re tsena tsona ba sa di etse tse gwenye a re hayi ke rena sa sebetsa ka leleme la hae mo. Gwenye a re a rena sa tumele
a rena mo jwetsa straight a re hey ke molomo mo profeta mogonyana a re mo kgwenya a re o bona mo ntho ke yena mo mogonyana ka re o na sa tume guys le bua o fihlela kae le batho ba lona tatsinene because ke batla o tlo le ruta if lona le a dlala lona sefapang sa ntate modimo lona ba sa buing le di-partnera tsa lona ka medavaso ne a dlala sefapang sa ntate modimo le a bapala lona ba sa buing ka medavaso lona le a bapala lona ba sa buing ka medavaso ka ramanyalo a lona kapa ka ra di-relationship tsa lona bona mogonyana o gifta jwa bona mogonyana o matha ka di-gift jwa bona kgwenye o etsa fela mogonyana o etsa bona mogonyana o etsang ka di-gift fela o ntsa re tsa fela bona mogonyana lona le stinshi le ka di-gift tse ka reng hote ke re le lo di batla ulwetsa kore le stinshi ka re hote le ulwetse le lo nrekela di-gift le ntena hampe le ntena yona ntena so lona ba sa buing ka mndavaso sefapang sa ntate modimo ke kopa lo jwetsa nnete nina ba ngathethi ngawo bona le tlo faila di-partnera tsa lona fail and morsag because you know why kwenzeka ntoni you ka se bui if u kopane le virgin if u kopane le motho ya sa tsebeng mdavaso ai ke ningathula ke if nizi virgin if le virgin le babedi ai le kana la twela u bua ka mdavaso le kana la twela but once le emunga tswa kai hey luna hey skela ra kya lujetse ningathandi nipelelanga because ndinitelela yonke le mihla and ke tlo le fa di strategies tsa u bua because ke a tseba re topic ya mdavaso it's very sensitive topic ya mdavaso ke a tseba very e batla runa ha ifuna thina sana topic ya mdavaso e batla runa hayi thina siyayithetha sana thina siza ngayo sibeke etafuleni siyondlala re ayala runa ngwana runa ko njetse ono yetsalang go tla ha ha o tsena o go re qoqele runa batla o ba le clue sifuna ukuba ne clue thina ozenzile thina singozenzile tukuquququdu kana mahlathi natho tsena ke ditshwafetse nna ka njotse ekenete inyula dikila ha motho o qoqela dikila le dianyolo ha dianyuka ingila ziyanyuka sana lihlala kila le yanyolo uyivukuthi ingila liyanyuka moluto re kila liyanyolo ha le qoqa taba mdavaso inyola dikila na bohloko utlo re sefapano jwale tsela utlo re topic ya mdavaso inyola dikilane di dula mona di phethile halben di inyolwa yo o ka robala o ka admitwa verse copies yes topic ya mdavaso o ka admitwa verse copies kapa Orange Hospital Bloemfontein kapa Baragwanath Hospital o lo hema ka di-pipe o lo kenya di-oxygen topic ya mdavaso yo la ndifuna abantu abastrongo sana but ke nza ndinceda namhlanje ke tlo lithusa hore le qala jwang le approach jwang le lata ka angle efe but before ke ya mo ke kopa le njwetse hore le a gona o se mongwe itse mona a re yena le hana ntsa jola a runa sa bui ka mdavaso ikhona lo nto bazalwane e teng to re skela bua ka mdavaso yo hayi ni nesibindi ubona batho sa buing ka mdavaso hayi ni nesibindi kore le na le sebete beti ke go bonga ba babedi fela ba go qetela le bua o fihlalla kae ka mdavaso ndifuna size apho ba babedi ba go qetela fela ba babedi ba go qetela request ni the to fikela phi if ali bui le teng njetse request ngwanaka
requestan bantwana bam requestan le bua ho fihlela kae a kore ke banke okay ke Dr. Ray requestan guys le tlo njotsa le bua ho fihlela kae lona ka Mdavazo manyalong a lona le di relationship tsa lona le bua ho fihlela kae manyalong a lona le di relationship Dr. Ray Tata kunjani? Shabtata kunjani Right man. Marinzo ni thathu fikela phi nina tata lona le bua fihlela ka ntate ka ha e ka boka ra relationship Ke bua ntho e nngwe le e nngwe. okay ke kopa ha re ba le request ntho manana are I told my husband my man yesterday not to what A re wa moloma. A re ska mo mafa. one tuma Moloma. A re o feel embarrassed jwale. amare le wena manana mare O ya moloma la motho. December ke motabula fela yo kananelo Dr. Ray o re wena le bua ho fihlela kae Nna ke bua ka ntho e nngwe le e nngwe mighty man. wow From head to toe, because now it's good when you ask questions. And how botsa dipotso e ba bobebe o re tsebe hore motho o ratang a rateng. Like ntwena o sona ka tabeng hona hona jwale ke yona ntho e tlamehileng hore once ne ba communicate nka ba tseba motho le hore ha o mafa it's not ho loma motho, it's just to play on top, you don't go deeper. Go ya mloma yena ngo. Dr. Ray mare jalo o yentse jwang gore motho wa ska ba offended ha le botsana ka ntho eo A wa tla ba serious a bua ka ntho eo o etsa be papadi, especially al ka o etsa game eo, you make it more easier. Le kokanyana ka questions tse simple o kala easier and then mo kokotso le pele jwalo until mo re comfortable. Dr. Ray a ke le mpalle Kent Sitabel a kompalle comment ena ya Kent And a re nna ke kunya fela ke ithoballe yo a re yena kunya fela a qetile a tswe dintho I want to impress motho. yo hi Kent ay a qetile a kunya butwa ka o qetile robana kunya butwa ka o robana Udini o khanda ka zingena lo ndaba. okay mar Dr. Ray o re ha e batle o be libe serious a le qoqa ka yona I want to when that serious. I want to you allow the play to take place, and then after that, auto check out to communicate or na over comfortable how we in us agreeing. So it becomes more easier if we get as well. wow guys ke nana Dr. Ray o santse le file strategy and Dr. Ray batho ba bangata ba tsebe hore it's very important to have an idea Exactly. ya hore motho wa hao o rata eng o khotsofatswa ke eng re tlo bua ka tsona Yes. thank you Dr. Ray thank you Dr. Ray Thank you. tata thank you guys ke nka ba bedi ba o qetela re bueng le bua o fihlela ka le motho wa hao ka taba Mdavazo le bua o fihlela ka kapa le ya sabana kapa le ya khona bua ona le o se itseng yena o jetse motho a yena wa aska ba mohlola amo aska hlola because jwale ha motho wa moloma and now ke nahana hore
tsela yeo re buang ka yona man tsela yeo re buang ka yona into Mdavazo e batla strategy sa o bua and taba Mdavazo guys e batla e discuss guys ke kopa o le jwetsa nnete once o fihla bophelong ba motho ya leng kgale o nyetse motho ya leng kgale a Davazoa kapa o le relationship le motho ya leng kgale a Davazoa yo motho o na le ntho tsa di tsebang o na le di experience nyana tsa di tsebang o na le di experience tsa di tsebang tse wena o sa di tsebeng go na le di experience nyana tseo yena motho a di tsebang tse wena o sa di tsebeng and it's very important guys it's very important hore o be le idea uhazi ba umuntu akuthanda ntoni akathanda ntoni it's very very important aba hore o tsebe Mdavazo hore motho wa o rata eng and then le discuss and then ke go ba nka ba babedi ba go qetela fela le discuss o fihlella kae lona le bua o fihlella kae kapa le a tshabana kapa le sensitive kapa le a tshabana kapa go ntse ka ntoni a go bua le nna hle request mo nong ka rabe le a tshabana le a ithasha taba Mdavazo kapa le bue ne le a ithasha na because if le sa bue question ya ka gore le tlotlisa di improvement jwang if a le ithethe bazalwana if a le bue ka taba Mdavazo ka tlung ya lona one le tlotlisa di improvement jwang two o tlo etsa jwang hore o yetse dintho tse ratwang ke motho wa o bua nnete doctor ke la ka thola hloho ya ka e le fatshe ke sa tsebe jwang ke tshaba o botsa o bua nnete doctor ke la ka thola hloho ya ka e le fatshe ke sa tsebe jwang ke tshaba o botsa le no ho no etsa hloho e le fatshe jwang my brother thank you now I talk whether motho wa kwata ho yena a grace ke kopa o njetse ke kopa o request o tlo njetse hore o bua jwang request guys ke kopa o tlo bua ka yona ka speed ke batla o ya tabeng difuluku ye ndabeni namhlanje ke bua fela ke re ha re khoneng oho ke bua fela ke re ha re ye khoneng ya bethe ai disabone nzima bazalwana guys nithethufikela phi nondoda yakho kanye nomyeni wakho kanye negirlfriend yakho libua ufihlela kae ka taba Mdavazo nithethufikela phi ke batla o tseba ntho guys you know why ke batla re bueng ka taba eno because ingozi into oba ningathethe endlini ingozi into oba ningathethi bazalwane ingozi ikotsi into hore be a le bui ka Mdavazo ikotsi ke go bonga mamedi wa go qetela re tsebo kwa ha ingozi my baby Dr. Motho a hinta ka symptom o mmona o tshwere molamu o tlo etsa jwang a etsa jwang a hinta ka symptom Peter ai etsa jwang a fana ka hint ya symptom wa bona hore o tla go beha mo Scotty a fana ka hint hore o rata symptom ya mara o bona le wena mo le yona simwane ntse le bothata Scotty Watsima ko jetse wena my favorite person ne who kotsi ho bua nnete ne as much when really ka rata relationship ne no guys asile no skela sinya batho ona bo after 9 minutes asilona no a le binnet rona re kila ra di experience at and ha rena
ha rena taba hore re ne re le ma after 9 ai sa mitlo ka pa basalo rona o tswe re explore e nana re ka tlo ruta ka motaba zo re sa ka ra explore re a ditse ba di sim 1 le sim 2 se vela se re tlo hla fela o lo sheba fela o etsa la Why, Pastor? rona se re tlo hlodisa fela o ko lo sheba hore o etsa lang di bakeng tseno so let's get out to re senya mona le because rona re tlo o hlodisa ka di sim 2 le se le na re ma after 9 a se nnete ntho phela rona re explore le ntwena but the problem ya ntho if I can be honest to you ne it dangerous ka mahlakore a i2 ne danger ya sim 2 e kotsi ka hore one most ya batho ba ileng ba e tlwaela ba se ba enjoy yona ho feta sim 1 Kumamet. ke ya pele ayona bazalwane ayona yavakaleka Sunday. utlwe sheba karabo yane ya karabelo sheba karabelo o re I can born. ke yona sheba comment I can born. okay are that's me are ke yena eo ka mantswe mang o sa enjoy ya sim 2 ho feta sim 1 once o ka experience life force most ya basadi ba ileng ba kopana le ba o qeteletse o enjoyile sim 2 ke dijo tsa Sephiri le bontate ba qeteletse ba se ba enjoy le boyfriend ya o kapa monna o a ka enjoy sim 2 phela batho ba modimo agree sim 2 ke atla wena no ke tlo kgothaletsa re o etse ntho e I'm not going to support you to do that. I'm not going to support you. I can't support. No, I'm going to tell you why kids are to support or we yet into him. Because once I got test a sim 2. Sim 2 ndate bontate ba bangata ba qeteletse ba se ba enjoy ho feta sim 1 and it really blela bane. Because most of the time re bontate basadi ba bangata ba tsebe hore when o vandalize marako bo osbaka marako ha sa wele ali vandalized a wele marako a Jericho a paqame fatshe a robetse a sivukelwa ka kuhle kwa etsa rona ha di emi di etsa attention ema etsa tjeng ema ka lekeke ha emi hantle why because ke hlola ke le jotsa ke re every time guys hlola ke le jotsa ke re the skin sa kwai ya monna le skin sena saka sa body yaka le skin sa kwai di fapane skin sa kwai le sesane intoni ngesilungu ri si jwang Sensitive, fragile. sesane man ri hla mona bua man bua ka sekgwa se sao ri o ka mara no borira it's sesane how it's thin. It's a thin layer. It's thin. Thank you so much. It's thin. Skin sa kwai. Si thin. Thank you so much. Now, why is it thin? Because se quiet musifa. Now, banna that why is it thin? Ho yetsetsa hore ha ntse re kena re tswa tjena re kena re tswa that friction re hloka that friction ke tsa sense di kwaitsa rona di hloka re feel that friction
ne now that friction ke yone e etsang hore kwa ya monna e eme stave e eme e etse attention e eme stave e ema miemo because of the friction. Now the problem about ka basadi ba bangata marako a bona a wele and then ha ba sana di grippy ba bang se re kena re tswa la re batla sebaka sa ho itshitleha ha o sana sebaka sa ho itshitleha a mabonda wele mabota wele ha re sa kgona ho itshitla re tsebe re itshitla kae. Now here is the problem. That is why banna ba bangata ba ratang dintho tse pedi. One, hona le banna ba ratang blow yan blow fontaine la bona man agree la bona blow mamang agree la bona. Why banna ba bangata ba rata blow in it is because friction e le etsang ka malimi a lona ke yone e monna e feelang ho feta ha re kene mane because ba bang ba lona ha le sa basadi ba bangata ba sana mabota. So Marako a Jericho. awile pu awile a romantice kore motho a bua English a re baby go deeper o ipotse re baby ke tloa deeper jwang ke feletse ngwana rona mona mo ke leng teng. So now ke ya pele banna ba bangata ba rata blow fontaine because ba tseba blow fontaine basadi ba bang ba kgona ho master and e etsa re feel that friction. That is number one. Number two, banna ba bang ba rata blow job ne then re be re ba le banna ba ratang sim 2. You know why sim 2 banna ba bangata ba rata ba bang ka it is because sim 2 akre yona ha le abuser basadi ha ba abuser sim 2 so intse yentso sombamba somtlapurela somenza kanjalo. So banna ba rata sombamba somtlapurela yani because haya abusiwa ntho sim 2 haya hlekefetswa. Now but the problem about sim 2 ne ebile ke bone my favorite person o teng tampane o tla e hlalosa ka sekgowa sa hae le ka knowledge ya hae. But now the problem about dintho tsena wena Maiskata bone ke hore number one, when o kopana le monna ya nnang le kwai e kgolo a ba kena ka mono ka ho wena a sebedisa sim 1 and sim 2. The problem is when moneno anka kwa ya tsamaya ho bo fihla runa bo November re tla ka dinthonyana tsa runa medium to well e le rona o tletse extra jalo runa re tletse ntwa Me different. And that November until we suggested it before that whole experience. And I can't have a TV hore. When you are in the talking stage, you listen. In the talking stage. You need to listen to the joke. So in the talking stage it became a joke. So I wouldn't say it was based on Marako a Jericho because it was an immediate joke. And then nending happy wabu hey haribapala lebana ke utlwa re ihlala bithu, hence I'm bringing it to you because I thought if this guy can joke about this thing twice and I ke shebile mona ke a bona hore thabele ke a sione ha khonahale o tla nsenyetsa ke tla tloela lo tla kerekeng. no o tla o senyetsa ene bohloko ba sim 2 bohloko ba sim 2 most ya teng batho ha ile ya abusua sim 2 ne ha isa kwala hantle di mazele tsa teng le tsona di a kgathala tsa sim 2. Now ha di se di sa kwale hantle nenne ho ba bang ho itswela fela. That is why ba bang ba batho ba ba kenya dintho ba kenya di pampers ba kenya ba di panty liner ba bang ba kenya because sim 2 yani e etseditse ho kwala ene e kwala hore ska ba itswela fela again e kwala hore ho ska ba le smell se utlwahalang moo
jale batho ba ratang sim 2 problem ya sim 2 kore once ntse se qhaqhollwa le sona ke bone sena tsa o ko shebetsana tsa dintho tsa di porno ha o shebeletse di video tsena tsa di porno o tla thola hona le dikuku tse ka fumana tse ke e ka re ke mofu ya shele ka sehlo kuku kore ha o sheba kuku yana e na le kuku e chema Isn't Cookman, Sim 2. When I leave Sim 2 times, relevant pasta. so, Manarun, Kaukupa Skaba Yeta until Skaba Yeta Kaukupa. Happy, Yaukatela who calls the guys. Ho kopana le batho ba na le dintho tse kgolo ba sena di intention ka lona ho kotsi se fapane ke bua pela ntate botsa Dr. Ray ho kotsi bontate bana ba le senya that is why ke ne ke na le video e reng bomme banna ba sena di intention ka lona ba tla le qhaqholla dikuku di be kgolo fihlella di lla di cricket ka re ke di 31 tsa 2025 No, I wanted to add on that to say, Tabayanto, yeah, Sim 2. Lena, I don't support it. Anyone can do it, it's fine for fun sake. But I don't support it, especially to someone or Morata. Reason being, remember, people grow, people buy things. So imagine also Pilale Moto nearly enjoy a years until now agents about 55 to 60 now. Oto dilana le motho tlamile from time to time ha le betting about oyem asa ema no mara jwalo ka malema o tlama mathe le belo le because o tlo itshinyeletsa hona mo. Understand? So some of the things that you do at an early age, you must consider around so ya one day it will be repercussions certain, especially Sim 2 because now until I lose fela elasticity ka morao ka mona isa tlole tshwara ke mathata isa khutli. Petile. I hope Arabe le moratu wa pelo ya ka ne. Thank you, Miss Kat. Thank you. Thank you, guys. Dr. Guys, Arwe, le koka, when I partner around the cock of Shalakai. Kili remind why Kubalule Kilukutis no call. Why ke sanse ke le hoposa or why sanse re koka. Ki tse holona le ka avoid ta koka ka mdavaso when le kopane le di virgin. Le ka avoid ta koka ka mdavaso when le kopane le di virgin le le babedi. But listen the virgin ni thule ni ga ncokoli ngayo. Yes sis. Then most guys una le I got to touch. I got to touch the phone here. I got to touch the phone. 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 But Limame qualify mpomo. Qualify gift. Basaditi. Liban. Qualify mpo gift. And lintena lantena. La upola kite. Linong appreciate alone. Le non appreciate skela ntlo nfirika nyamona be ke dula mona every day le skela ho sina mhlande le rumela like ba monehelo nyana wa o lebo fela le ntena hampe ha bona mabane tsa kene ne ke utlwa ke tletse bopoho ke utlwa hore ke tletse bopoho ke utlwa ke batle ke re sa fo ke mara ke batlile ke tsho ke utlwa hore ha ke le no ke batle ke utlwa hore ke tletse bopoho ke ra ke kene because bile ho sa no se tshwantse be ke le Velcom ho sa no se very early tshwantse be ke le Velcom. Rena le funeral ya di bikers so ke be ke le Velcom re tsama ka fa 7 le group ya ka re Velcom le skela le bala I'm a biker. I just want to try it but I know my partner won't allow it. But le fatse
Nyaka gay, not for test. Le facile. Rulo Nyaka gay, what for test? I can't do no good. Guys, keep up the mamel here. The color in mamel. Le mamel. I saw which banana kabe bali timon. Babangata. Kiba butse pusun. Kiba butse pusun. Now, do you know that the punana talna di chwani? Kari. Nani letiba di punana talna di chwani? Guys, una leba sadi bamunati le asa it's nix. Umnandi kutu pambani. Umnandi engenzi nix. Le haka roba la jole ka stupu. Umnandi ngaphakathi. Umnandi hona lona thulamba sadi yakitsi le etsa bo yes in because lona ya le krea le kenye. Botsa le bolelwa ke rona. Le pakang lona le dipaki tsa bohata lona. Le dipaki tsa bohata. Le se le etsa bo yes in because ha le kenye. Lona le ntena mpi mamenemeneti. Le dipaki tsa bohata. Lona le mamenemene. Yes, ke monati le nna. Ha re tsebe. Ke nna motho a fana ka testimony. Mohlomong ka tshwanela go fete strato saka. Then get mo fana ka testimony. Thola ye lona di pagi tsa bohata. Thola ye di pagi tsa bohata ke re jwetsa. One, hona le basadi ba monate. Nat. Asa yetse nix. Ha o hlokahale hore a etse di movement, ha o hlokahale hore a kunye. Akudinge kuno ba kunye. Nangu ha o hlokahale hore ha o hlokahale hore a kunye. Imnandi into yakhe. A ke tsebe gore ba mo ebele eng e etsang jwalo. And it's not mpotsa hore ke tsemela kae. Ninga di boost. Le vice grip. No, the vice grip wena share ke dintho tse fitlang. Di grip tsena ke dintho tse fitlang tse. Ke ntho tsa batho. Ke dintho tsa batho di grip tsena tsa lona. But what I'm trying to say, le ka botsa monna I saw which be le monna I want. I kena monna. Hona le basadi ba monate nje. Le heat ya teng, le stofo sa teng ha di tshwane ngomtshiso. Ha di tshwane le ditofo tsa teng. Ha di tshwane. Le ditofo tsa teng ha di tshwane. Khale ke kopana le tsona ke kenye ke fanentse le brown hona le batho ke kopaneng le bona ha ke qeta arwana le yona ha ke sheba tse ke charcoal hona le ba ibesitseng yaka imnyama lilahle yaka hona le batho ba inele yellow bone ke kopane le bona ba itlwelletseng tse le yellow bone ba isilentse le mara hona le ba ibesitseng hore kutle e ka reng guy krapa kore ka re ke afala ba itshise ya cha Dr. Rutla o teng lona Dr. Expectation ha ikene pele ke bua expecte Dokotela tata dumela chief doctor ba etsa go jikele family ba jwetsa go ba lo abut ke go ba retla tabeng basadi di hona le basadi ba monate la asa
asa fetche asa kunyakunyi asa yetsinix ke right kapa ke wrong Dr. Ree ke right kapa ke wrong le wena can't No, you are very right. One letter, doctor. You are very right to your point. There are women naturally, they are powerful. Not because you are weak. How time is a fair shadow? Problem 17. Over no time of fair. And that alone, to 6 7, over attached in that, you put or remote only, our lower next. Montogimlo, you that. Kianamulo, also to Bului. Kianabului. now ke batla botsa ref kaudim my pastor yes am I right or wrong ha ke re ku khwabafaza bamnandi noba ka shukumi nix Mr. November say, let me give you a personal testimony. yes Galingilanga, I was at work and minding my own bushes. And she sent me a picture, the same lady. Ngakula same time, I got doctor, I finished a sick note, and I drove from where I am straight to Bloemfontein. Straight to Bloemfontein. So, what you are saying, you're 100%. She does not need to do anything. He does not to do or something. It's automatical. Now already the chemistry has changed. No kissing, nothing. You just want to see yourself in. Like doctor said, he said something that is powerful. It's not like sometimes we are weak. No, we can't handle the heat that we are receiving. Exactly. Sometimes and medically speaking, Ntwena kai bontate kai Rafael le batho ba me ba etse bantu yo. A wa tlane nka nako etelele o sa tle ntse to strong o sokola ha o ka sokola tsebe ke lelo ha iyo mo ka pa ona ne ka mamiki ka pa ka mang, but immediately when you go in and then you come o tsebe motho o powerful lo. Thank you, doctor. Doctor. yes my friend Doctor, there are ladies that they know your body, and you only find out you know yourself, you don't know your body. You have an intimacy with her, and she's able to touch you in a certain point whereby you can't even survive. Pumani ke bazwana nambang bye bye You can't right there. bye bye guys bye bye yo guys lo utlwile jwale ke batla o tla ntshwenyeng the reason why ho tshwantseng re bue sithethe ke kopa pheta hape kopa pheta ba bang ba lona a ke se ke hlalositse se ndicacisile ukuthi ba bang ba lona mara kwa lona wele and friction, there's no friction kuni basadi nina ba thanda madoda ne pipe ezinkulu bana le kwaitse khulu asa tlo ho nyala obana Dr. Ree said something very very powerful, very very powerful. Hona le ho sokola ho ruta o le monna because of there is no friction, then obuba lo ho sokola ho ruta because una le ntho tse o di step up. There are kukhixesha apho sokola o sokola ho ruta because there is no friction. Ayikho la nto ufumana there is nothing eyetsong root or you want to come hona ke kukho abantu you struggle to ukama utle murutona o lata mon ikaruhle ingahleli apha murutona utle ka rudutsi mon
funeka uhlise o sokola lo theoa lo ka nako tse di utlwa gore morutwana e ka re o dutse maotong uva thito azikho zihlele ezinyaweni because most of lona basadi nithatha kancane le nka hanyane ntho ya gore ibe le bapala ka dikuku tsa lona ni dlala nge kuku zenu le di jesa sort and sort ka re le jesa holy communion ni kisi kuku zenu bantwana bam e ka re le jesa slallo e ka re le jesa holy communion ni phatha so ikuku zenu e ka re le jesa slallo e ka re le jesa holy communion e entseche e ka re yo hayi niki yani ni akisa bantwana bam ni kisi kuku zenu ukuthi nxa sifika apha kulo now Dr. Reed said something very 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 powerful kukho ixesha le ntho le ntho mkhwanyana khwenye le yena o buile something very powerful ke batla motla o yona ya pele ke batla o tla o yona yo Dr. Ria e buile guys do you know that hona le nako yo re struggle you struggle for o re pipia e betie le tshwarela guys o bua se Sotho guys ndingcele a ke la tseba TikTok e strict guys le a tseba hore mona ba re kata ka di puo ba kata so I'm forced to keep se Sotho so let's get la re ke root ndingcela ne now challenge number 1 sinen rena le bothata ba hore kwa itse rena sometimes di sokola o ema because of there is no walls akoma bonda marako a tshakile number 2 there is no heat akomchiso number 3 abanye benu aniyazi nokuthi nisenze uyetse muthu wa hao hore awutlwe agala uruta because abanye benu utshwantse uyetse muthu wa hao hore aruta otherwise if you don't do anything hore aruta atluruta dintlele dinyana gale re di fake di condom o heletse o di mamotho lena lana ke nna fela ba fake gale re fake o thola re yo wa tsona le motho batho ba bang ba utla hore o tlo re fake e ka re wa khama ingekho kungekho mcha ungekho tu o heletsa o qetile botho wa ka speed o bo pata condom o raska ba bona hore empty ufumane empty ibile le dry ibile ibupeditse ka re ya fasticator o kila bona condom o kwale uvale ka re was fasticator ke fasticate iyo ka re o fasticator iyo kyo o thole condom e dry because lo mntu nobuya ngena nje uyavubaya apha yikho fasticator condom ufumane ele dry iome mntanam ime kungekho kwafutha kungekho usina le moronyana mix because kuku haina so now here's the biggest problem now because kabo madi lona basadi halitsebi aniyazi aniyazi ukuthi ninjani nina bafazi aniyazi halitsebi lona basadi uri lejwa halitsebi wena ka nizazi yes maybe una le baitseba ona le ba sa itsebe but kukho bangazaziyo ona le batho ba sa itsebe ngore o jwa o wela ka wena litsebi niza uqalela sithi ukuthi une ondi kapa una ondi now here's the problem bohloka ba o buisana ukubaluleka ko uthetha bohloka ba o bua because guys abanye benu amikwazi indoda okay ne ke batla go bua le ntho ne mogwenyana e buile mona mogwenyana o itse o bone motho ka kerekeng yaka umkhwenyana a matota gwenye o itse kukho abantu abakuthamisa ngoku no ruchi una batho ba kuvuthisa no utlore awukwazi unyameza litayitsiba hayi ndiyayazi nalo kwabantu khama ngoku ukhala ulla ukhale jola ka pudi ya lithwela le fostiwe una le batho ba o lisa ulla no ukhala ngoku untso tseba hore wena o man of the match hata we hatua you take your time ya bona le batho ukhala ukwebhok ulla jola ka pudi ya lithwela le fostiwe kuri ulle yes na batho tla itsa no so yer how so le hore o sise pelo ube nesingqala
o lle hore o sise pelo ko rute hore tlo ba tlaulisa hore o sise pelo o ba nasmara o lle hore o sise pelo baba abanye ba o buisa o ba o buisa o ya teketa ha o so bui o kgaola mantswe o tlo bua jwale ka ngwana o tlo bua o tlo so sa tsebe bua ha o so fihle mo ha o so ka le taka ngwana ka ha o tso bua hantle le English e tswa ile fluent baby I'm coming ha o so fihle hantle so langa o so ka bua a se ka la mpotsa ke ditsebela kae hobane hona le mo ke batla o ya teng nna sister Jakubeta in mamela abantwana bami ke tla le thusa hayi zaniceda the reason why re tshwantse re discuss mdavaso nansi yoqala you check the partner ya hore ke motho sensitive kapa jwang yoqala o qala tabeng ya hore o mcheck qala ukuthi umuntu sensitive kapa ke motho sensitive o qala wa mshebe ka moradi tsebe ore ntwe e sensitive kapa e sensitive o qala mo ore okay ha le sensitive a le bui ka lona mix ha le sensitive o ninga thethi ngani ungakulinge ha le bui ka lona mix tla o jetsa hore o re tla o jetsa ngwana ka hore o e qale kae ebile ke a tswa hore mamenemene ke ntho ya lona ke tlo le fa mamenemene jwale zone ba maqhinga ebile ke a tswa ke ntho tsa lona mama bo menemene le di expect bana ba ka le di expect jwale ke batla jwale ke le thuse le be di expect tse fetang hobane ka ka tentse le mamenemene o qala pa ke sana because una le bana bana le low self esteem na bana ni low self esteem na bana ni low self esteem na le motho a ntho a sharang hampe life-eng ore he klare amela he bana ba ka o se wa ya motho nga bo fihla gore o yena be le bua ka lona o tla ka ditori tsa mosebetsing o qala mono o mo qoqela dintho tsa mosebetsing o bua tse siko mnoko le kuthi yo fanda gane ke ditse di basadi ba bandreja lo wena o le ntate wa yetsa ntho yo ni qalapho uza ngeqhinga sana tloya ka maqheka lenyalo mo ha le batla bua ka mdavaso kusetyenziswa amaqhinga sana kusetyenziswa amaqhinga yo fanda ukhuze ukhutseka rubone utlile ntho empi ukhuze ukhuze ukhotse o rubo utlo ko ra ba utla le interested ko ra ukhotse o ra ko ra o epi umunyulle appetite yena a galle o mamelo re hey bo shebela kona hey thetsa batho ba di buang ka melomo ya bona baby
fanda ga le ke ditse di colleague tsa ka mosebetsing mane ba ntse ba re bona le banna ba bona ba etsa tjena le tjena le tjena he motho wa ka kana utlwa ntho e jwang kana go tseo ya qoka akro o tlisa message po nyena ntho nyena bona ona le banna ba amatota banna ba di ntho tse sa batlo go upgrade next ona le banna ba sa batlo go upgrade next ha bona ku kunya fela o kunya Sesotho into ba yenza ona le banna ba kunya Sesotho wa kunya yena kuna le banna ba kunya Sesotho a tsona le mkunya wa Sesotho no esixhosa uyaphuma uyangena ona le mkunya wa Sesotho lo wasixhosa kanti ke abanye bayazi ngoba nginixesha kukunya hali kunya kana ngotseni bana baka ntho tsena di hloke mkunya kana ngotseni o ema fela ha o qetile o busebedisa ibi ema fela ibitse ka hare ine bana baka bontate kwa e tshwantse be le di hazard tsa yona kwa ina le di hazard tsa yona ine re fela ine kana ngotseni ntse le qoqa fela ine re fela ine iphefumle kwa e tshwantse heme ene lona ba batla re ke banyale le potla ke le nyale ka speed because ke a utlwa jwale se hema ka thata ya ka ke hema se hema ka thata ke ra ya tsufala ya le batla motho a batlang ke monyale potlaka itlhais vela potlaka cause ke utlwa mohemo wa teng e hemela fatshe e phefumlela phansi ke utlwa ha e sa otla mohemo wa ne e phefumlela tshwantse kwai tala ka dikuku tsena tsa lona tshwantse di heme tshwantse kuku e heme ngwana ka iphefumle e be bile ka re ntsha dibete ha o so bone kuku e heme gore e be ka re ntsha dibete o bo bone ka di-copies bid o bo bone ka re dibete di a tswa kukung o tlo ka re o tlo tswa matshwafo o tlo tswa kukung o fumane phefumle siti jala re bika grip mo a setting ke grip bantwana ba re bika grip re bua ka mohemo wa kuku se grip phefumle msana phefumle ingathi chali into ichali ikare phusha kwai phefumle kore phefumle ore kore bo bona ka re jwale o tla bona ka re tla tswa matshwafo a wela fatsa Novi. No. Kai ke ipotsa ke ngwana mangwa. O sa gore ke ipotsa ke ngwana mang. Fuck off le bo false prophet bon ba a re tsi bona o batla mo. Dr. Boikanyo Fotek. O etla mo tsa mo sa mo bushuri tsa mo ya thaketsa mo bushuri kwa o re tlwela Dr. Boikanyo se bo go di Fotek kapo na o mang kapo doctor medical doctor ya clinic ya Baragwana ha ba o medical doctor ya Baragwana ba kudi ba bangata Baragwana ka lo ska tsore tina moloituwa ska tsore tina ska tsore tina mo tsore ke mrutwa in Fotek bo Boikanyo mo maloi bana ba Boikanyo mona le bo doctor ba teng ka re ke bona bo tshwana guys la ga ipotsa ke ngwana mamara ke a ipotsa jale ntho e tsang gore le tshwantse le discuss na ntse ke bantwana ba ntho e tsang gore tshwantse le discuss mo Davaso okay ne sentse ke le fa di tip ya gre
ke ne ke tswele pele ka dithipi gore re qala jwang dintho tse ke le jwetse re qala ka dithipi ne re fana ka dithipi ne o qala ka o bua ka bagotsi ba hao o bue ka di-colleague tsa hao o bue ka gore batho ba bang ba ne ba qoqa mosebetsing and then wena baby wa tswa mare ke galla o bo o itlise ho yena gore ba tswa mare go tle basadi ba bang ba bua ka ntho selo so mare ke galla ke re le ke wa tswa monaka but ka ba go tseo wa tseba gore e galla ko wena o ya yas because ona ntse tse re di hopotseng ya go go into se sikhumbule adiyo di current partner tsa rona aziko una into tse re di hopotseng but guys go go into se sikhumbule adiyo di current partner tsa rona adiyo se sikhumbule so the only way ya re fela re di uthole dintho tse re di hopotseng go re mpere tle ka gore ba khotsi ba rona bana ba qoqa once fana uxoke ibile tlwaetse o bua le shama xokana bo fihle mjwetso jo fana ga ba khotsi ba ka bana ba qoqa ka 1 2 3 jo be ba tlo mare yeno yona go tle ke galetse gore e ka re ka I testa monna wa tseba re o hopotse o ya yazi ukhumbule o hopotse o hopotse o ya yazi uba o ikhumbule wa tseba o hopotse ya bobedi ke ena nkile ka lefa yona ne strategy sa ntse nkile ka lefa sona ne ya sikhumbule wa tseba ke sefe strategy sa re mo botsa mare baby ke fe fantasy ya hao o fantasiza ka eng o fantasiza into no galela nje ku experience ka mdavaso ha o qetile o boso mo yetsetsa gore ho be easy gore maybe ke ntho ba khotsi ba kileng ba bua ka yona maybe ke ntho kileng mkhemong wa ibona kai mare ke fe ntho fantasizang ka yona wa tsebo etsang le tlotla tabeng gore le be le qeteletse se le qoqa ka dintho tseo le di galang le dintho tseo le di experience tse le dintho tseo tla thola gore ha di yo ho lona anizenze but ka baka la moqoqo because of le qoqa le qoqa ka re ke fantasy gore no ya tsebe digalele no tsa ke fantasize ka 1 2 3 and then le mwa bo re nna ke fantasize ka ntho tse but in your mind is either ke nnete there's a possibility gore ke fantasy ya hao ke ntho e galang number 2 there's a possibility gore ke ntho yeo o kileng wa experience yo e rata but it's difficult now to really implement because ona le banna kapa basadi ba o reng when le batla o etsa dintho tse ntšha le batla o implement dintho tse ntšha o tlo o botsa gore o ithata philento o inga kae so the only way to avoid to release ke la nalalwana ke gore fela we le qoqa ka re ke different ne le qoqa mosebetsing kapa o qoqa ka re it's your fantasy and once o qale ka o create lena space or baby mplele fantasy iska tla ka wena pele iska tla ka wena ingawe mo fe yana ibe yana buang fantasy ya ha be mara go mplele ke finto no gala o yetsa bongwaneng ha o ntse le e yang kapa ke ntho ke le wa fantasize o no e gala style kapa position kapa e because dintho tsena guys di tlo re thusa gore re tle re gone o qeteletse re bua ka motavaso ka ramanyalo a rona why re tshwantse re bua ka motavaso ka ramanyalo a rona kapa ka ra di-relationship tsa rona because we are going to be able to help each other like I said guys ke itse ho lona ka re hona le basadi bao ke itse hona le basadi ba monate ne nje ba monate nje ba monate ko re sefapano na basadi ba monate nje hona le basadi ba o ditofo tsa bana di tshisa nje e tshisa o ya kwana le kwana then o bua le basadi ba monate even if asa kunyakunye umnandi lo mntu ku umna but ke bua nnete hona le basadi ba o tshwantse a yetse effort o tshwantse o be le effort nyana e tsalang so the effort is o tshwantse le di discuss number 2 o tshwantse le discuss le be le fihle staging sa o tseba hore motho wa hao o morutisa jwang ka pele umqhamisa njani umuntu wakho fanele uzazi hey position emqhamisayo hey into yenzayo hey into yenziwa ikuku yakho ngaphakathi o tshwantse o tsebe le ntho etswa ikuku yawo kare erutisa motho wa hao because ba bang ba lona guys banna ba lona ba tlo thewa le basadi ba lona ba tlo thewa ba sa le rotela bengani chamelanga why because usina ntho e o le khona go ba thusa because no chama uyamncedisa umuntu ukuthi aqhame kamnandi and yenu iyetswa both side
ni ya kwazi le babedi le kgona yetsa as a man o tshwantse when motho wa rota o mo etse hore a rote ha monate a qhame o mo thusa hore a rote ha monate thusa motho wa hore le ntshwarele guys hore ke be ke bua Sesotho hle le ntshwarele I'm not rude but le a tseba hore mona re ka ra bua English ba ka re kwala hona jwale so I'm forced to ke bua Sesotho thusa motho wa hao mastera taba ya ho rutisa motho wa hao ha monate mkhamise beside ukuchaba kwakhe beside taba hore yena wa ruta nje but ncede ukuthi aqhame kamnandi and in turn ibahlala both side bontate while motho wa hao a ntsa ruta mo thuse ho mo rutisa ha monate and o tlo mo rutisa jwang kapa le tlo rutisana jwang ha monate. Can I go deeper? Gore ke kenya letsatsi laka thusa batho jalo lona le a re shebella rona ne a se tjongelele gore le a re shebella jalo thole le a re soka le a re shebella jalo fana le re shebelletse kanti you need to know how to make urutisa motho wa hao antsa ruta but o tsebo mo rutisa ha monate and is either mo rutisa ka movement kapa mo rutisa ka dintho tsa ntse ka re kapa mo rutisa ka di hazard two things three this three o mo rutisa it's either mo rutisa ka di hazard kapa mo rutisa ka movement o itse kapa mo rutisa ka ntho ka hare ka movement o ka hare o kuku because ona le di movement tse monate ka ra kuku now tshapele you need to know how to thamisa your partner beside ukuthi yena thamise you need to know abana o tshwantse master dintho tse pedi ho rutisa motho wa hao le hore o mo rutise ha monate a ntsa ruta ha monate now yena ya ho mothusa hore a ruta monate le tshwantse le discuss now zomkhamisa I full blast hona le mkhamo o bitswang full blast mkhamo yes e bitswa full blast mkhamo o khamo thuthumele o ruta ur ha o qeta ruta o thuthumele jole ka sefate santo sepela tsela bontate o tshwantse mfa nqa qobukhama a vibrate ngwana ka thuthumela jole ka re ke sefate se pela tsela mo dikoloi di lengata di fetaka if am khamisa kuta a shake a so mo etsenetsino tshwantse thuthumela jole ka pudi yes luna nala ntena hla ka nnete tshwantse mo thusa le rona tshwantse o nrutise hore because they have done moroto ke tsena tso tla fana le kalamana bosiu kaofela they have done moroto ke tsena tso tla fana le kalamana they have done moroto hayi niza kuqabana nobusuku bonke I've done moroto hayi niza kuqabana nobusuku bonke because I deserve that nichama le ake tsebe ka Sotho ka Xhosa besithi uchama isiqhenqe iqhenene skela tsamaya bana ba gae skela tsamaya la nkutla skela tsamaya they have moroto zezi ake tsebe ka Sotho thina sibizi umkhamo wesiqhenene qhenene kyo Qapi ibitswa qapi ta ke fusi ibitswa qapi
meroto yana boqapi e tla le sebedisa bosiu kaofela because a kry-a kore diqapi yo le tla thewela ka rote le di-spirit kusa niqabela nobusuku bonke because ntse le qapitse fela diqapi yo batho ba diqapi a kry-a o qeta ho ntsha qapinyana eo itse e santse dutse mono boholo bo dutse mono o santse o dutse mono neng utlwa ntho e se o tsosa hape bebi a re etsa hape ke bikinyana batla o kalama bosiu ka fela ba diqapi diqapi nga o roba mekano bosiku ngati ho te le di-spirit tsa Baragwanath Hospital tampana a tsebe ne le lokisa network ho tsoma e nngwe ke ratang ke full blast of the swan. Squid, ngwanaka. Squid. Full blast of the swan. Hey. Where's I think? Where's I think of my kaka? Ya utlwala jwale. Ya utlwa. Isap. Mare sharp ka hon. Isap. Okay. Thank you. Full blast of the swan. Full blast of the swan. What's why you're tracking? Once o tseba hore motho wa hao wa mothusa ho rota. Na bontate tlo nke lefelefa. Le utlwile ne? Now bontate bontate tlonkwa a kry G strata sa batho ba G sport sa batho ba na di tshwana tse ding di deep tse ding di ka hare tse ding di ka ntle tse ding di mo basadi ba bang G sport ya bona mo baba imo up baba he mo ngaphakathi baba he imo baba imona baba nyika hare baba he inyi lo fihlela ba o kopane le batho ba romba iphushitse mo fihlela e dutse mo e ka re ke handbena hlele up ke tse ke mang kutlwa ha network babang di sport tsa bona di mona babang di ka harinyana babang di hare babang ki nowhere to be found guys network ka sharp nna we tsala man akore ki check na kubana network ya ka ile sharp man and it's stable today. It's stable.
Come with the in the G-spot. You know where to be found. Ay, suka. I didn't you know where to be found this papa. No. I'll fetch. O bono jalo ho tlo nyamela di bono jalo bono ba ngoku ku shotela jibungeno ngomzimba ku rutlo jalo o shotela ro kene ka mmele o e ka ro kare ke go pampe ke kene ka hlotsena ke lo go sheba G-spot re o ka G-spot didn't you know where to be found this papa for I can see but when you compare the bona body shiftile body be a car I guess what when you compare the bona body shifted I get what shifted the network is alone guys where's a lot more right about where my Ikea right huh Get sharp, guys. Not good. I'm confused. Kahaka. That's not great from okay, I'll get it here. Kizame unsa, ukata unsa nto. Kizame unsa nto. Kikatile nto. Kistopile nto tiking. Ishapu jwale. Ishapu ke batla go kwala once. Ke ishapu. Ke ishapu jwale. Ishapu jwale. Oh guys. Ya hana lino. Kiligilo kwala tima Wi-Fi mas. Lino ya hana. Oh marhle. Na ke tse jwale ke etseng swapaneng hlotse e sharp guys ke kwale e sharp okay e sharp or maybe check location e sharp okay ke kopa mpe ke kwale he ke kwale but ke kopa kwala ka mantswareng discussang ndaba ska tlunya lona so that le kgone masterana ke ape ya khata discussang ndaba zo guys ke entse ke switchitse off ke switchitse off ya nna ke tsebe ke reng he ka net ke lekile o switcha ene ho nna e sharp mon kalamata fule ya chain e sharp guys good now okay mhlalosetse e sharp good now okay e mongore e sharp guys e sharp no okay thank you okay now ke re discussang
mdavazo so that le kgone masterana. Okay, thank you so much. Now, discussing mdavazo le tle le kgone masterana. Now, I agree ke di file tip ya pele or le discuss and then ya ikare ke di colleague then ya bobedi be kere e discussing ka dintho. Ke yona nkile ka le fa yona gale kare e discussing as if ikare ke le discuss ikare ke ntho ikare ke fantasy ya motho wa hao ne ka bobedi eo ne. Now, here's the thing. Ene kere ke batla go bua ka yona ne. Ene kere ke batla go bua ka yona. It's very, very important who discuss mdavazo wa lona. Because I said, kare, the problem ke hore re kopana le batho ba tswang mdavazo, ba tswang mdavazo. Sitibana na bantu ba phuma mdavazo ba davazwe. Guys, yena ke kopana ngutlo. Re kopana le batho ba davazitsweng goed. But here's the advantage. Ekele jwetsang yona every day. Every day. Yona ekele blella every day. Every day. Yona ekele jwetsang yona every day bantwana bam. Kele jwetsang yona every day. Agree ya pele kere re kopana le batho ba davazitsweng goed. Le ba davazitseng goed. Guys, re kopana le batho ba davazitseng le ba davazitsweng. Re kopana le batho ba davazitsweng le ba davazitseng goed. That is why re tshwantseng re discuss taba mdavazo so that re tle re kgone bonyane go mastera batho ba. Ya bobedi nna ntho enketsa gore ke se ke ga tshaba taba go communicate ka taba mdavazo ke gore number 1 now tshwantse re connect ma. Obana mdavazo batla batho ba connecta bar clean. You need to connect le motho wa hao ha qetile le be clean. Why le tshwantse le connect le be clean or unga myonyi. Because one of the things is our nna ke se ka tshaba hore la ka mplela hore Thabo na mpha ha monate o feta mang Joseph na mpha monate and bakhatalelo bobana. Because one thing I know ke hore mdavazo ha una pattern. Mdavazo ha una pattern nix. Ha una pattern. Mdavazo ha una pattern nix. Lauka kopana le Thabo a o davaza ka tsele monate wa etsana. But if 1 now when I reconnect, 2 really clean, 3 re se lazy, I'm telling you re ka ba bita di exit tsa runa. One connection, 2 clean, 3 exploring mdavazo. Le ka ba bita di exit tsa lona. Le ka ba bita. I don't care only join your first Excel ebestini, but once le connecta, mdavazo guys skin to about connector, le chance le connect. That is why when what's about you want to make a permanent if what's about utopila le mutwina, ufunuzo pila na lo mtu, ndapela connector. Tabela o tshwara motho wako mfile feel your partner. If le batla go enjoy mdavazo lona, if le batla go explore mdavazo ya pele, if le batla go enjoy mdavazo lona ya pele, connection, feel your partner mfile tabela ra o tshware. Do you know that ku khabantu abangakwazi awukwazi umbamba man. Hona batho o sa tsebong mo tshwara. Kore ha tshwarei man. Kore ha o mo tshwara mmele wa hao wa balea kapa yana ha o o tshwara mzimba wa ku ya baleka kore hona le batho mabana mo teng. There is no way le tlo gona go replace batho di exit tsa lona ka mdavazo. Never. Angeke. Hona le batho ba e ka re ha o tshwara e ka re ntho man. Mmele wa hao wa balea man. Yes se ya baleka man. Hell ne man. Ha ke tsela e tseba ntho re motho ha o tshwara o tlo
Halutori, what's it man? Go, Zimbabwe, ya pele, guys. It's very important to le connect. That is number one. Ki bua le lona batho ba batlang go nyalo kapa ba batlang a permanent stability kapa ntho. Yo qala connecta nabantu benu. Connect le motho wao. Feel your partner. Feel your partner. Ya bobedi clean. Ebang clean. Hlambani, hlapani le hlapele di bunu ziyahlanjwa impundu bantwana bam ziyahlanjwa adiphumuli kwa wipe fela adiphumuli ziyahlanjwa impundu bontate di bunu di ahlatsuwa diahlo ena re qetile di atshasuwa di tshasuwa vaseline impundu funa di bunu tse putswa di atitibetsa impundu e qebileyo tse putswa di atitibetsa eka re tshetse powder ka di bunung ka mona le re traumatize impundu e qebileyo because ba bang le a sweta jwale ha o swetile jwale eneneng moswetene o mme wa bana le nna ke tshasa di bunu tsa ka di a thambisa impundu tsa mke vaseline ana mpundu zo hlala le ditapole bontate tapole tsa nna di a tshasuwa ka vaseline itapile masthamo di sketsa ba putswa eka re hote ke ntho mo e ka re hote di tla re hlohlora e ka re di tlo ba le screfur o ke la bona ditapole tsena le screfur ditapole tsena le screfur o bone bokotlo ba ditapole bile ka re o tlola le rwele ai o wala ditapole tsena ha di ntse di etsa tjena o bone ka re di a hlohlora e ka re ho na le ntho e ka re ke screfur ai khona mare le nala ke ngwana mamare e ka ipotsa tsa ke ngwana mang ai khona naahle ma tapole mana di le putswa le tsona ke tsebe di etsa jwang ma bontate tapole di tshaswa ka vaseline mathambiswe bantakwethu mathanjiswe nempundu mathanjiswe nna tapole tsa ka ditele ditong tsa ka neke di tshasa ka vaseline ha e di a tsamaya nna mpundu e zabe qwebile apa di le putswa mo kore e ka re o ka nka kama o di hohletse ho na le bolotse ka re o ka nka kama o di hohletse o ntshe screfur kore ka re di bolong tsena e ka re o ka nka kama o hohle ho hlohlore e screfur and motho a teng a ba rata le ntho ane ya ntja dog inyane ya ntja jwale fumane ntse re wena o ntso nahana hore ntse re etsa ntho ka morao ka mona kanti re traumatize re shebile mo re shebile dibolo tsena tse putswa tsena se tjongile wena o ntso ipotsa baby come on jwale nna ke traumatize ke shebile boputswa bona dibolo di a tshasuwa za thambiswa ke vaseline nama le ditapole di a tshasuwa tshasa ditapole yes sure. Now I'm about to close connection and then you need to connect with your partner ya bobedi clean libe clean ya boraro le tlo kgona ho explore ya bo 4 learn to switch your mind off diavala ngoku learn to switch your mind off kana kwa mdavaso if you want to explore mdavaso ithuteng hore eka le o switcha kelo la ka le tawe ninga ngelanga learn to switch your mind off and especially when you connect with your partner. Number 2, ali clean
anqanuke kamnandi. Bontate, you need to know, bomme, izandivitalela abantwana bam, murekele konkosi, murekele ntho, murekele perfume yo tsebang hore yo tena on, o murekele as a present. Rekela pudi ena ya hao, pudi ya hao, pudi ya hao, hanang le bokho yakho, rekele perfume as a present, umureketse perfume as a present. Maro a tseba hore entle ke tlo sebeletsa wena perfume ena e tlo etsa hore ho be monate, because pudi tse tsa lona tse bokho tseno di veld di batla ho kena le dipudi ka ikobong, o ge pudi ya gale go le bokho ya kudala. So ba rekele ndinto o reke ntho konkosi ngwana go itheke umthekele ngathi o spoiler. So then ha o qetile a le qetile o mo jwetse bebe ha o qeta ho hlapa o re ka yona I want to feel ha le qetile le explore switching your mind off hore thusa eng, hore thusa hore you kiss your partner. Yes. Bomme, both baka. Bondate, 1, no metsi, 2, jang di yogurt is plain. So that moroto ya lona, di spenge tsa lona. A ke tsebe ke di bitseng, ke tshaba hore ba tla tloha ba nkutla. No metsi, indoda engasele manzi kakhulu. O shebe moroto wa monna ya sa nweng metsi. Moroto wa monna ya sa nweng metsi o yellow. Automatically le peo yane ditholwana sperm sa hae automatically. Le lona basadi nwang cleanang nwang dinto nwang selan just to clean your blood and clean your punana, hore dikuku tsa nna ke tsa bentse di tletse mafura, because sefunuku ni enjoya re batla o le enjoy ayo re batla o le suna tsela re batla dikuku tse tletse mafura o fapane ka re ke wholesome tibana ne wholesome ka re o tswa wholesome mo le tswa mafura na wholesome ka potswa nto papa Let's pas kuku ha se tletse di papa le yona e jwang. Yes. Yo. Sela na manzi nani. Nwa metsi ha le qetile flashang hlatswana to understand like ke ntse kwa ya ka ke ntsha tje e kampa benya e blenge e kampa benya hore e seng o re tlale dipapa o fumane ka roti e tletse papa ya ntho ya ka re ntho mafura a ne a ntho a lefu a gomo ha e hlabue o fumane ka re ke lefu ke mohoduane ke mafura a ne a nama lefu o fumane man nwang dintho tse cleanang so that you must be clean o clean cleanang dikuku tsa lona flashang ikuku zenu zibe clean kore ebe clean to understand le ha ke qeta o kenya ha ke ntsha kwa ya ka ire ingafani plain ibenye iseng re tlale dipapa o tholo e ka re ke mageo ka re ke le bisi le expirileng e ka re ke nkoma ze expirileng
ya o qetela ga re batla re gwatha re kenya kwa itšena jwale ka re lo gwatha Captain Derico ga re batlo ko Captain Derico if le batla explore Mdavazo akusifuni Captain Derico re batle Captain Derico ga re batle utlwa ntho re le nthong Cape Town dikepeng mane Cape Town mona dikepeng le tswa di Cape Town fish ka ke bitswa Cape Town fish yo yo and that is why banna ba lona ba tlo hana uzothi ba lona motho a hane ho ya kwa motho o tlo hana ho ya kwa yo ai basana Selamat ye ona re tlo gona ye ya gore ha re tlo ho lona be re tlo re letse ha re tlo gona ya gore ha re tlo kwa sibuya se sinje ebile tša kwala and ha re tswa kwa re batla o le suna le lona le batle ka melomo ya lona le lona o tla fumana o balekisa umlomo o baleisa molomo because le wena nthwane ya o qaka yana ke phumole ke tla ke tsamaye hle ngwanaka motho a re ke tsamaye ke phumole ke lo robala ke kopa lo robala le lona self ha re tswa kwa ya ke ile bohloko ba o nyamela o letse o bo nyamela o bona ha o khotlo o sonetse hayi ayimnandanga bazalana hayi bazalana yo ene le lona se re ra o suna mona ke re ke o suna o baleisa hlo wa balea ke re ke o suna ke re ha re shere nthona ha o yena yo ke re bana ba motho ba kgaolela lahlo ya tsia ke re bana ba motho ba kgaolela lahlo ya tsia ha re shere nthona le wena wa hana mare ke ya hao ha e qakile wena monga yona that is why abadoda wenu banna ba lona di-boyfriend tsa lona ba tlo hana and ba bang ba lona kry le a rata ha re ya kwa ba le a rata so jwale ha re ya kwa ha re gutla se re letse kopa o kwala bana ba sa re tsamaetse kopa o tsamaye ke le thoballa ke tlose
And o tsebe bohloko ba yona o tla fumana ebile e le tjena ditedung tsa rona le tjena ditedung tsa rona papa tsena di dutse ditedung tsela tsa rona dipapa tsena di dutse ditedung wala tsa rona di dutse hlela President David di dutse ditedung. I love you guys. I love you bana ba ko gae. A gore ke ntse ba babedi fela ba nkutlwile le nkutlwile bosiu bona le nkutlwile bana ba ka le nkutlwile bana ba ka le nkutlwile bana ba ka. Good night. Luna le nkutlwile ma. I want fela ntse re o utlwile mo ithutile in today. O ithutile in today. I want fela one person. Not today. Anka utlwa next. Ya I want fela. O ithutile mfandag. We ithutile vandag. Hi, my baby. Yes. How are you? Number one, Lashin on point. Maromo, that's what serious. Sefapano. Live no joker from beginning to end. That one artale mo ke chilo ke na le mona ka flash ke na le mona ka flash ke na le mona. Okay. Mara mo rutwa ka ha ke no yetsa ntwela ke re ka se bui wena se lipsiu Efe. go tlile ska batla ke phete Ha efe ngopotse. nka se khone go bua ke tla tshwara jona lipsiu Oletse. Sim 2. Onrekisitse jano. Onrekisa live. Modimo wa ka. Ke tlo want. Bona motle jwang. Mama no yona o etse wa tseba. Ono le mnate tle bishop ka mo mane ba mfounela ke dropa phone ke chile live ke re ke sa mametse ntse. Wow. No, thank you so much. What a nice Friday. Thank you so much, Miss Kat. Sharp, my baby. Wa o qetela ya utlile wa o qetela ke ma ya utlile ya nkile ntwenyana ile nngwe vandag e wanenyana fela ke ma ai wanenyana request simthu e tsamaya ya no araba ke nna sebusiso ke nye o utlile ke nye o utlile plain yogurt maroon okay na ha ke ya utlwa next today next la se ke le jwetse hore le tla ka di strategy dife le etsa hlele sebediso ke satana ke tsebe mohlomong next abu hlapa kuku okay nna ke tshwere polo polo moruti nna tshwere polo ke fihle late okay know how to talk with your partner okay be clean okay connection cleaning okay and then
know yourself like know your G-spot. Okay, linkutlile oqetel turn off your mind kanako ya mdavos. Wow, very important to turn off your mind. Ditapoli di tshwanetse Vaseline ya ke nnete. Switch off your mind. Okay, linkutlile ka nnete ke batla go modimo wa ka jwale ke bana ba batla practice ka nna. Hygiene, collection, drink water, ke boitumelo. Okay, forget yourself if you are drunk. Okay, yes, Cherry. Shapo jwa my girlfriend. Wa batla go nyala ka speed o bona le check le trai. Wa ga G-spot ya nowhere to be found again. It's another one mo hotel me go just like you have reached your destination. No G-spot ya nowhere to be found. Mara mo go tsena la re bua nnete so go berekisa le fokolene tshwantse kreye mosadi o jars or else o do jisa team mo go wena mo gudi. Ke kira jama ka motho to mo nyalang ha se jars ai ale ba ale tshwantse kreye motho lo so mo gudi. O sa balindi round o jela round tseke. Cherry. Kubai. Nna ke ja plain yogurt. Okay, o rutile tse ngata sister Jakubeta, o rutile tse ngata mabontle. Re a kwala guys, wa o qetela ke mayaring ke ithutile tsatsene moruti na le mosadi a o hlane taba ka ihlaloso tshwantse ke nyo ditabeng e kinye le lesedi FM le mhlobo enene ha ke so nyale ngile ka nyala hle yo lona. Okay, a re kwale ha re shave ntleng assemblif le hlape le bosho ba hore le hlapile. Guys, na qetile he bosu ba vandag ha ba le sankutla a ke tsebe ke tla le lo botsa bo mang ka nnete. Shaving is very important. Muruti why re kwala ha ona kena rona re qetile ngwana rona. Thank you guys, see you. Ke tla be ke le velkomo ka osane ne sane tla be ke le velkomo hona le funeral ya di bikers a ke tsebe o kae mare batho ba velkomo tla be ke le velkomo ka osane. Last time I killed Kimberly, but I Kimberly by Leba Kabaton. And then if you want to see me, Kabekili Velkomaka Usani, Kitamakadi biking, Kabarili biking, the different attacker, Nebashiman Babang, then Nakili Moshimani, Rejamunat, Kitamakadi biking, Kili Boyana, Kili a Boyana, Lankuka Manabaka. Intabo or Etabo prophetry, I mean doctory, or okay, thank you. That next thing, you kill a Otlaling Rusty. I get it. Kia Jube, Kia Pitoria, and then, guys, not pretty lechem, unen security of Christ. I love you guys. I love you.